Okay. Well, honey me ar aske herren Caribbean o hin, Tarish Galdin, like over Rwanda, mar Oiluno Muntor, the voluntary service overseas, no VSO, Mars Farah there. Le year Koglaka, kind of can be Gargo, the like Nismo, Oitina Rangana, Bunskala, August, Tagus Nisfar, the Becker Airfoil. So Rugmate Rwandan Children's Project, Le Ryan Corja, August McClown, August Husking made a value arrogant, like Skull Newa, August Inish, Ta Gawcade, the Shade Egg, Vic Lane, Higuin, August for a Hain Egg dinner, August Ta Trin, Dana Hoitana, Skull Car, Foil, like Posh, the Low Kailika, August Dilakti. Singa híntaach so tá sibh ag tógáil scoil nua singa híntaach solar leabhar rianmhuid faoin na páistí an féidir insint dún faoi díosa le a hol sé sin Friends of the Children Association sé sin an agriocht nó mór agriocht ina naibríonn sibh le féidir insint dún faoi le a hol? Okay, well Shadiza or Nagriocht co-partíocht a Oitula i Rwanda. Tashi the Gobela Poshti, Lokailka, August Dilakti, to counter on genocide in Milnegate no Kahar. August Gadain to count in a Poshti shin on CEO inish. So Honig on Smin of kind of skull Hogoil, O Diza Erdus. August Talon, August Olisaka, August Marshin. It's a great co-party that then Scott yet. Singa híntaach agus der féin go bhfuil na páistí thar sin an sásta leis an obair atá dhéanú go bhfuil? Captain go bhfuil, yeah. Well, like I know made a shooting to a stock skull, like the atmosphere ma. It's said like that effect oil go winning the páistí agus na muntóirí tanna vascula. Agus in like tá skull into le rangana gal is glán agus tá sugarha agus alon spos ascolta ka I Rwanda I mean an quite small in the Vic Lane bunskala Rivendara acquisition tagak ile postefo 6 there in Orskal. Singa híntaach, yeah. An féidir leat beagání ólas ancient dún faoi Rwanda le a hol, like chunatá cuasaí go generálta sa tír agus go deavan an bhfuil mór an nó an dógus sa tír aniu go generálta ó thaobh fiosú eicnománeachta sláinte idicus agus a head. Okay, well it's tír anna beag I Rwanda. Mark Kumur there from the Cúgin na Moon. Agus chuann Killarna nóirte mar sin I grisnadom I Rwanda tír le lán Kinnick agus tá Lucana agus Glampon Áilin agus gan out tá lán dulcan cín déanta chu I sláinte idicus agus rialú. Agus rudatá anachtábhaach is tír anasáháilte Feabhra bliain tar éis an genocide ufásach. So like is tír fórásach I roint bailí tá sé friar an tír amháin sa down ina bhfuil mená an cuid is mód in a teachtaí dáile. Ach ar an teir bheile like ní léon séirse politú agus tá postana an jacker oil. Sin an himio. Tá si fair chunará bhfuil si bheith brach go mór tá sibh an Rwanda Children's Project agus díosa ag brach go mór ar oibrithe Jónacha agus ar tuathas catharnachta an bubal in éireann an bhfuil? Sin é. Tá me léir go leis an RCP in éan in or atmosphere agus an deir seachtainna agreeing dinner ócóid can airgid value mar hapla tránna gceist agus maidin café agus tá an taobh riorcán an freisin an cúnta síalta na man sosiálta agus mar sin de
agus tá right daoine iontacha ag Oberlin. Tá gom go dhéanaan daoine le VSO an obair daoine ar bháil agus bháil ratha. Agus leis sin tá ócáid chumscathe airgid a goibh ar an aoine seo ceapan nach bhfuil. Mar ócail scór go dtí go leiríonn muidir arís, an féidir leat na sonraí thuirt amach dar éistóirí ar an chans go méid cuid gwibs cú sásta dólan beidir nó chun takeú libh is slí aigen eile. Okay, well, our deuce, take the or see Viderlin, www.theorcp.org, can mismo oilis fui or Ridober, agus is feder argid hurt erlinia most minlat. Agus ta eile going the Muntori bunskala kahora. Agus den tagmal lum Eric at orcp.org. Big me anasás dat ik flash tá luid. Agus mar there to tá de hine shakuring big culkuring agwing. It's a village shored loch garman in Agallamh Whelands. In Agallamh Caird? In Agallamh Whelands shored loch garman. Singa híach. Agus tá sé sin cén tám bhfuil sé sin ar seo? Tá sóig an ceol ar a hotaclog agus tá ticétí ar fáil le €50 agus tá fáil sa rih gach duine agus beag sé ócóid den sco. Ok, ar sin híach agus mas mín le éistóirí Raidió an lifa dóláán a chun ticéad ceannach nó chun ceir libh slígan ar as é bailach chun dó ná chun dó go dtí an sihridgelín www.orcp.org nó agus tá leathnach Facebook a bhfuil freisin ó bhfuil? Tá leathnach. Sin híach, so is é sin na sunraí teaghála.